سقف غريب علو خبري سقف غريب علو خبري سلام تخطاتنا نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو امبار لو مون كم وترو نخلو درجة عالم زلو زيناتاتن اقد السمع بالتاتن رينا كاباتهم انتاي كنفلت نخل انتاي قبرالو انتاي كن مهار نخل كن فتنينا لبام تخوين كامناي كالوت نقراتي خاطر مهار زلا كايزبال سلازي كامناي كالوت معبالتات كامناي كال بوليتيكاون وطبعا وتهدرانا كايدا كن مهارو نخل دما ما عاد سلو زلو كن مهارينا أبزنا إلو مارسي هجرات أوروبا بسنك يوكرين أمنا حد حدا دمت أنزلو بأسي قطباوي بوليتيكا وبأس أمونغون كنرينا مخنياتو اتوكيناتنا برتأك خيط كلو أمونغون زلو زي مرددا نعبيك خيط كمزغل مرأياناتو كنرينا هذا نسيو كالاي أمونغون راشاني إيران زقبر زلو زمدنا انتهي مسلنا بيقصي خيدا لو كنرينا أوروبا نبعلا تخوضو زلا من قدي كما يكحوني نعوز قالتون حبريتا كلوناي سو ببزح من قد كنرينا يوكرين حنتي أقداسي سابمارين ناي راشا كم زهرمت كم زكاتلت بنايت وارنا أمريكا مالتي زي نتيجة بوليتيكا وكايدا دما بفلاي راشا مسكالا حقرات كبرت زمدناتات بزلا على نهاري كحق زا خمس غل من هالبعد عكم تنشنز ايرتران تاعينت مفك تقبر تغل مس راشا مغنيات راشا بزوانزي نقولهم مس امريكا مكره تقولون انك تقدروا انك كم زلوا ترزلا اتقدم كتقبروا زي تدلز نبرت زدما حدا حب مرأيناتو سكو مجمريا قد بتي حقرات اوروبا زخونو زلوا اسك خنجمر because this is very very important. We do not back down, and we are not willing to give up our pro-peace position. And this is very uncomfortable to Brussels. And they want us to understand that this cannot be done with impunity, that Lukoil shipments would not be allowed to pass through to Hungary. انتهى قاتي من لمسلكم نايب حكي زقرم كنتاتنا نرزلنا نايب حكي يزبلكم أمونغو كلت حقراتنا أوروبا هنغارن سلوفاكيان زبهلا نساتن كابراشا زمت زنبر نقد ندادي بمنقدي تقراخ قبر كله زين كلت حقراتياتن كابراشا تزعبي كفان ندادناتن كابراشا سلو زمت زنبر قراخ قبر كله نزين حقراتيان اكسبشن لهم قد يفهمني مهنياتو نقول طبعا اقد اسلو زخوني الزندادي زدما بيوكرين غيرو زحلف زنبري ابز حلفه دما كلتين زين حقرات سلوفاكيا ناتون برايم مينستر روبرت فيكو زبحال كابزون بصقام زلو بدحري زلو مالتيو نسو فتنه قتله تغيرو نيرو سلمتاي نيوكرين زخونه يكون تكوستيت كبايدلني ابز كينات زي كنساتفين دلنا بمبال تري مرقص عيد سلازي دبره فتنه قتله روي درجه حمشتي تحريمو اقاطع متزتكوز نبره تخكل سلازي هرمه بهيوت كد حنكي لمبر درجه نايموت وساني توسيدل نيرو فيكتور اوربان تكوزلو ناي هانغار دما ناي سلام ميشن يلو نيوكرين نراشا نتشاينا كمون امريكا نتركي مرحت كلاتهم رخيبه خمسه نبره سو سوون ناي سلام تبغسو غيرو نخلت يوم تاغيرهم نتب يوكرين دمص نبره ندادي تطو كم زبل غيرهم انتي زبل زلو جيت مريس وغاتو صاي ازي غداي زي يوكرين غيراتيل كاكت من ناي تخلنيخا ازي غداي زي يوروبيان يونيون انصار ابالات هاغراتو زغبرو زلو وسانه مخانو يزارب زلو ازي كن تراي كونت تسقمناتو اتي مبغسي ارس تملي سخريا ازي زارب زلو منيو ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሃንጋሪ እዩ ሳዕ ክንደይ እዚ ጉዳይ እዚ ሕማቅ ከም ዘሎ ባዕሉ ካብ ኣፉ ክንሰምዖ ኢና እስከብዚ ስምዑ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሲምፕል ነገር እውን ኣይኮነን Thank you for joining me. Energy security is going to be one of the main issues this winter in Europe. Persistent high inflation that is coupled with twice as expensive LNG supplied by the United States, of course, those things will certainly put pressure on the EU consumers. Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary, who last month went on a truly historic peace mission that started in Kiev, then he went to Moscow, he went to Beijing and to Washington, he is being effectively punished by the EU for daring not to follow the World War III is inevitable, the warmongering narrative. So in terms of the እዚ ሰብ እዚ እቲ ኩነታት ናብ ከመይ ከይኸይድ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ብዙሕ ግዜ ነጊሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ቪክተር ኦርባን ማለት እዩ እቲ ናይ ሰላም መንገዲ ንገብሮ ዘለና ክንሰርሓሉ ኣለና ኢሉ ናይ ሰላም ኣንፈት ነቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሓሉ ዝኽእል መጀመርያ ምቁራፅ ተኩሲ ክግበረሉ ዝኽእል ንኩሎም ወገናት ሰሚዕና እንታይ ድሌታቶም ብኸመይ ከነቀራርቦም ንኽእል ጥዑይ ሰብ ከመይ ክገብር ዝኽእል ሰላም ዝደሊ ሰብ ዘለዎ ቅሬታታትን ኩነታትን ገዲፉ ነቲ ኣንጻሩ ዘሎ ክሰምዖ ክፍትን ክኽእል ኣሎ ክልቲኻ እንተ ዘይተሰማሚዕካ እንተ ዘይተደማሚፅካ ናብ ሰላም ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍጹም ናይ ሰላም ኣንፈት ስለ ዘለዓለ እታ ሰላም ትብል ቃል ስለ ዝተጠቀመላ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኤውሮፓ ሕብረት ነቲ ነዳዲ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ
ሓደ ዊንተር ክልተ ዊንተር ሕሊፍና ኣለና መስለኒ I don't know 2022 መፅዩ ዊንተር ሓሊፉ 2023 ዊንተር ሓሊፉ ሕጂ ድማ 2024 ስለዚ ኤቭሪ ዊንተር ክመፅእ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኤነርጂ ሴኪሪቲ ናቶም ከውሕሱ ኣለዎም ስለምንታይ ኣብ ዊንተር ማለት ቁሪ ኣብ ኤሮጳ ተለኻ እቲ ቁሪ ድማ ተራ ቁሪ ይኮነን ብዘይ ፀዓት ብዘይ ሂተርስ ክትሓልፎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ መብዛሕትአን ሃገራት ኤሮጳ ናይ ኤነርጂ ሴኪሪቲ ናተን ብፍላይ ኣብ ግዜ ዊንተር ኣብ ግዜ ሳመር እውን የገድሰኒ ግን ኣብ ግዜ ዊንተር ድማ ብፍሉይ ዘገድስ እዩ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ልክዕ ዊንተር ኣብ ንጥምተሉ ኣብ ዘለና ግዜ ናይ ኤነርጂ ሴኪሪቲ ናተን ከም ዝወድቕ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ መን ይሳተፍ ዘሎ እስከ ስምዖ This time around, Ukraine played a key role in this punishment. Hungary and Slovakia are paying the price. You might recall that Slovakia's PM Robert Fico survived an assassination attempt earlier this year in mid-May. Well, he too, just like Viktor Orban, is one of the solution. In this position for... Take a look. Dear colleagues, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃንጋሪ እዩ 10 ዓመት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ናይ ኤሮጳ ኣብ ናይ ሃንጋሪ ን10 ዓመት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃንጋሪ ዝኾነ እዩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮጳ ድማ ቅድሚ ኩናት ናይ ዩክሬን ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ እዩ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐየረት ፖለቲካ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኣፍ ስምዕዎ እዚ ድማ እቲ ሳክት ኣይኮነን እቲ ከምዚ ኢልና ኣብዚ ሪፖርት ንገብሮ ዘለና I've been in this position for almost 10 years now, the longest serving currently in the European Union. And I have to tell you that I have participated on a number of events, number of meetings in the European Union in these last 10 years, when we discussed the issue of armed conflicts and wars far away of Europe. And what was the European position always? Urging the parties of the war, of that given war, to give up the battlefield solution, to sit around the negotiating table, to go for peace, negotiate with each other, look for the diplomatic solution. ተገርሚ እንታይ ይብላ ኣለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቻምበር እዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤሮጳ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ እዮም ኦልሞስት ከባቢ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ነዊሕ ዘገልገልኩ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ነዊሕ ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ዝግበር ዝነበረ ኩናት ወታደራዊ ነውፂ ጎንፂ ኩሉ ዓይነት ክግበር ከሎ ፖዚሽን ናይ ኤሮጳ እንታይ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኢሉ ዲፕሎማት ናይ ኤሮጳ እንታይ ንብል ናይ ሓይሊ ናይ ጎነፅ ገዲፍና ኩሎም ወገናት ኣብ ጣውላ መፅኦም ይህም ክብሉ ኣለዎም ኢና ንብል ነርና ኢሉ ግርም ባን ካልኦት ክትመክር ናብ ነፍስኻ ክመፅእ ከሎ ግን ፈፂምካ ክትገብሮ ዘይትኽእል እዚ እኮ ነቲ ታሪክ ናቶም ብፅቡቅ ገይሮም ኣብ ሳንዱቕ ሸፊኖም እዮም ኣክት ዝገብሩ ነይሮም ኤሮጳ ምክንያቱ ታሪክ ናቶም 67 ዓመት ተመሊስካ 80 ዓመት ተመሊስካ እንተኸድካ ወይ እውን 100 ዓመት ተመሊስካ እቲ ዝኸፍአ መቅትታል ኣብ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ዝኸፍአ መቅትታል ሶም እዮም ገይሮም ኣብ ናሓት ሕዶም ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ከይዶም ናብ ኤስያ ከይዶም ናብ ላቲን ኣሜሪካ ከይዶም ናብ ኩሉ ዓለም ከይዶም እቲ ዝኸፍአ ዘስካሕክዕ ቅትለት ኤሮጳውያን እዮም ገይሮሞ ሎሚ ግን ከምዚ ጲላጦስ ኢዶም ተሓፂቦም ንሕና ወላ ሓንቲ ሓጢኣት የብልና ንኩሉ ብሞራልን ብዲሞክራሲን እንመርሕ ኢና ኢሎም ንዓለም ክእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ይፍትኑ ነይሮም ይስምዑ እውን ነይሮም እዮም ምክንያቱ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ውግእ ብዙሕ ስለ ዘይረኣዩ በቃ ወላ ሓንቲ ከምዚ ናይ ሰላም መላእኽቲ ከም ምዃኑ እዮም ኣክቲቭ ዝገብሩ ነይሮም ሓቂ ግን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞመንት ውግእ ምስ መፆም ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሎም እቲ ናይ ቀደም ስምዒታቶም ኣብ ሓንጎሎም ተቐቢሩ ዝነበረ ንሕና ፈረንሳይ ናዶ ንሕና ጀርመናይ ናዶ ንሕና ከምዚ ናዶ ንሕና ከምዚ ናዶ ብል ንሪኦ ኣለና ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሎም ዋላ ሓይሊ ኣብ ዘይብሎም ግዜ ወታደራዊ ሓይሊ የብሎምን they know that and everybody knows that ከምዚ መድረክ ከለዉ እውን ናይ ሰላም መንገዲ ይኽተሉ ኣለዉ very sad tragic ይብልዎ እዚ ግን በዛ ኣፍ ንሰምዖ ዘለና ንሳቶም ጌና እንታይ ዓይነት መርገፂ ሒዞም ኣለዉ ካብ ኣፍ ስምዖ And what is the position now when there's a war going on in Europe? Totally different. And not only totally different, but the word peace, the word negotiation, if it is being used by someone, is being stigmatized immediately. We very well know the expressions, spies, Trojan horse, friends of whoever. So, very, very bad approach. Every time ካብ ምሕር ካብ ሰላም ርሓቕና ዝኾነ ናይ ሰላም ዘተ ክግበር ኔጎሲዬሽን እስክጅመር ክበሃል ከሎ ዘራይ ናይ ፑቲን መሳርሒ ናይ ፑቲን ናይ ኩስቶ ከምዚ ናይ ከምዚ እናበልካ ምፅራፍ እምበር ነቲ ናይ መንገዲ ሰላም ናይ ምቁንፃብ እምበር ብፍፁም ናይ ሰላም አንፈት ዘይብሉ ኣካይዳ ክኽየድ ንርኢ ኣለና ንኤሮጳ ይከም ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ናቶም ናይ ፎሬን ኣፌርስ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ተኣኪቦም ላብ ዝነበሩ እዩ Legitimacy of diplomacy is basically being debated. For us, diplomacy is not only talking to those with whom you agree 100%. This is not diplomacy. This is something totally different.
Diplomacy is about talking to everyone, even to those with whom you do not agree on major ንዓና ንሃገር ሃንጋሪ ዲፕሎማሲ ክበሃል ከሎ ምስ ፈተውትና ኣብዚ ንጋብኣሉ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ማለት ምስ ኩሉ ምዝርራብ ማለት እዩ ንዓና ኢሉ ዲፕሎማሲ ድማ ዓለምና ሙሉ ዝጥቀመላ ቃል እያ መፍትሒ ወይ እውን መከላኸሊ ንኩናት ንኻልእ ሽግራት ዲፕሎማሲ ክህልሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ክህልሎ ክዘራረብ ክትክእል ኣለካ ይህን ምሂን ክትበሃል ክትክእል ኣለካ ኢቨን አንኮምፎርተብል ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እውን ይህን ምሂን ክትበሃል ክትክእል ኣለካ እሺ ምሂን ተደይ ተባሂሉ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ሰኣን ይህን ምሂን ምስ ፑቲን ምበሃል ኣበይ ተበፂሕለት ኩነታት ወይ እውን ይህን ምሂን ንዝበሃሉ ኮሊፍካ ዩክሬንን ራሽያን 2 ወርሒ ድሕሪ ኩናት እኮ ኣብ ጣውላ መፅኦም ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ቱርኪ ተረዳድዮም እዮም እኮ ተራድዮም ነይሩ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ኩሉ እንተኾነ ነቲ ይህን ምሂን ኤውሮፓን ኣሜሪካናት እዮም ኣፍሺሎሞ ሎሚ ድማ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ይህን ምሂን ንኸይግበር ድማ የኣይ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኣብ ስዊስ ተኣኪቦም ንፑቲን ከይዓደምካ ንራሽያ ከይዓደምካ በይንኻ ፓርቲ ጌርካ ሳዕስዕካ ተመራሪቕካ ከይድካ ወላ ሓንቲ ዘተ ሰላም ተኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ኢኻ ተምፅኦም ዘለካ እንተዘየለ ናይ ሰላም ኢልካ ክትፅውዕ እቲ ኮንፈረንስ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ማኒፑሌሽን ናይ ተርምስ ዋላ ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ክሳዕ ክንደይ ተበላሽዎ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ንክልቲ ወገን ኢኻ ተብፅእ ሓደ ወገን ኣምፂኻ ኣሻዲንካ ኣፅዋር ክንበካና ኢልካ ከይድካስ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ኢልካ ፅውዖ ዘይብልዎን ዘይገብርዎን የብሎምን ንማኒፑሌሽን ናይ ዓለምና ምትላል ናይ ዓለምና ፖሊሲ ናይ ዓለምና ንምትላል ህዝቢ ናይ ዓለምና ንምትላል ስለዚ እዚ መርኣያ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ብሽፉን ኣብ ካልእ ዓለም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ጉዳዮም ኣብ ዓዶም ኣብ ንሓትሕዶም ምስ መፀ ኢና ንመሃሮ ዘለና እዩ With that being said, እዚ ሓንቲ እያ ንመለስ ኣብታ ናይ ሓንቲ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ክሰግር እየ was coordinated from Brussels. The EU cannot be so weak that a country aspiring to membership weakens the energy supply of 2 member countries, yet leaves it without a word. This happened in black and white. He says that the EU simply could not accept the fact that Hungary has chosen a different path when it comes to the Ukrainian conflict. It has chosen a path of peace and negotiations. So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ it's really sad ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ክልተ ሃገራት ኣባል ሃገራት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ስሎቫኪያ ከምኡ ድማ ሃንጋሪ ነዳዲ ቀረብናተን ብሰንኪ ሓንቲ ሃገር ንሳ ድማ ኣብ ኤውሮፓ እትውን ኢላ ትልምን ዘላ ሓገዝ ናይ ኤውሮፓ ትደሊ ዘላ ዩክሬን ክትዓፅኦም ከላ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ድኹም ከም ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ዩክሬን ኣይኮነትን ጌራቶ እዚ ክትገብረ ይትኽእል እያ ዩክሬን ማለት ወላ እንተደለየት ክትገብረ ይትኽእል እያ ዝገበረ ኤውሮፓ ሕብረት እዩ ኡርሱላ ቫንደር ላይንን ናታ ግሩፕን ዝገበርዎ እዚ ነተን ሃገራት ያተን ካብቲ ናቶም መስመር ወፅአን ናይ ሰላም መንገዲ ወይ እውን ነቲ ኩናት ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ናይ ዩክሬን ስለ ዘይደልይዎ ዘሎ ንኽቐፅዕዎን ኢሎም ዝገበርዎ መንገዲ እዩ ስለዚ ዩክሬን ገይርዎ ኢልካ ክትዝራብ ዝኽእል ኩነታት ከምዚ የለውን ምርዳእ But at the same time, he highlighted that while the EU is weak, it cannot be weak enough to let Ukraine influence it and essentially leading to jeopardizing the energy supply of other member states. In this case, it would be Hungary and Slovakia. Now, he stressed that this whole situation could lead to an energy crisis and that, again, the EU has done nothing to intervene. More than a week has passed and the European Commission has done nothing. Despite the threat to the energy security of 2 EU member states and the crystal clear violation of the EU-Ukraine Association Agreement, Brussels is silent. There are 2 options. So ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ፅቡቅ ገይሮም ብፍላይ ሃንጋሪ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝዛረበዎ ዘለዉ ሓደ ሰሙን ኦር 2 ሰሙን ሓሊፉሎ ኦልሞስት ሓደ ሰሙን ልዕሊ ሰሙን ኮይኑሎ ኢሉ ነዚ ክፅሒፍ ከሎ ማለት እዩ ዩክሬን ነዳዲ ብመንገዶም ዝሓልፍ ዝነበረ ናይ ሃንጋሪ ከምኡውን ናይ ስሎቫኪያ ዓፅያተላ ብራስልስ ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይከኣለን ስቕታ መሪጭ ኣሎ ክልተ ምርጫ ኣለዎ ኢሉ ብራስልስ ኣብ ዝዋን እዚ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለዎ እንታይ እቲ ምርጫታት There are 2 options. First, the European Commission is so weak that it is unable to uphold the fundamental interests of 2 member states in relation to 1 candidate. And second, it was not in Kiev, but in Brussels, and it was not the Ukrainian government, but the European Commission who wanted to blackmail the 2 pro-peace countries that refused to supply weapons. So ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት ወሪድና ዘሎ ኢሉ እዚ ናይ ነዳዲና ተቆሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ዩክሬን ብክልተ መንገዲ ክልተ መረዳእታ ኣሎ ሓደ ኤውሮፓ ሕብረት ብጣዕሚ ድኹም ስለ ዝኾነ ረብሓ ናይ ሃገራት ኣባላት ሃገራቱ ክሕሉ ዘይክእል ኮይኑ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ዝኾነ ሃገር እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ኮሚሽን ኣዝዩ ልሕሉሕ ስለ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኣባላት ሃገራቱ ረብሐን ብሓንቲ ንሶም ኤውሮፓ ሕብረት ፋንድ ዝገብራ ዘሎ ሃገር ክዕፆ ከሎ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ድኽምቲ ሃገር ኮይና ኣላ ኢሉ ሓደ ካልኣይ ድማ ዩክሬን ህዝቢ ዩክሬን መንግስቲ ዩክሬን ኣይኮነን ዝገብረና ዘሎ እንታይ ዳ ብራስልስ ብዝኣዘዞ መንገዲ እዮም ዝገብሩና ዘሎ ስለዚ ዓይነይት ካበን ያታ ጉዳይ ንገሩና ኣዝዩ ድኹም ስለ ዝኾነ ኤውሮፓ ሕብረት ረብሑ ክሕሉ ዘይከኣለ ወይስ ንሱ ዝሃንደሶ ሞስት ፕሮባብሊ ናተይ ግምት ተኻለይትያ ኤውሮፓ ሕብረት ኮሚሽን
ብዝኣዘዞ መንገዲ ዩክሬን ነቲ ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽኢላ እምበር በዓላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ካልእ ጸላእቲ ከተብዝሕ ኣብ ማይ መረፀትን ዝብል እምነት ኣሎ። The European Commission and personally President Ursula von der Leyen must immediately confess. Has Brussels requested a ban on oil supplies from Kiev? And if not, why hasn't the European Commission taken action in more than a week? Can you help me understand this a bit more, Umayma? I mean, explain some more of the reasons behind this row. Now, last month, Ukraine adopted sanctions against Lukoil, which is Russia's largest non-state firm. Now, what this means is that the sanctions prohibited the transit of its oil through the Druzhba pipeline through Ukraine, going to the south, going to Hungary and Slovakia. Now, just to remind you that ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ ነዳዲ ቀደም ከመይ ኢሉ ይመፅእ ከም ዝነበረ ንኸነርኢ ብዩክሬን ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። ስለዚ ኣብታ ዩክሬን ትብል ካርታ ክትውዳእ ከላ ሃንጋሪ ኤን ስሎቫኪያ ተን ቅድሚ ዘለዋ እየን። ስለዚ ንሳተን እቲ ዘለወን ቀረባት ብይ ዝመፀን ነይሩ በቲ ካብቲ ሻምብቆ እዚ ወሲደን ህዝበንን ሃገረንን የገልግላ ነይረን። ነዚ መስመር እዚ ብዩክሬን ስለ ዝሓልፍ እዮም ዩክሬን ይዓፅያቶ ዘላ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ዋላ ንዩክሬን ንባዕላ ሓደጋ እዩ ዘጋጥማ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ዲዘል ዝበሃል ነዳዲ ናታ ድማ ብስሎቫኪያ ገይሩ እዩ ዝመፅእ። እዚ ካብ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቫኪያ ገይሩ እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ንሳቶም እውን ንባዕሎም ግዳይ ክኾን እዮም። በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣገባብ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ንባዕሉ እቲ ኣካይዳ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ካብ ናይ ሰላም መንፈስ ምስ ወፀ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እዚ ከምዚ ኢሎም ንሓድሕዶም እናተባልዑ ከለዉ ኣት ሴም ታይም ድማ ኣብ ውግን ወረ ውግን ድማ ኣይተረፉን። ሓደ ካብኡ ድማ ዩክሬን ዝገበሮ ኣብዚ ቅንያት እዚ እዩ። ማለት እቲ ቀንዲ ኣብዚ ሃስዮሞ ዘለዉ ንመን እዮም ሃስዮም ዘለዉ ንክልተ ኣባላት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ እምበር እቲ ነዳዲ ናብ ሃንጋሪ ወይ እውን ናብ ስሎቫኪያ ዝኸይድ ኣዝዩ ንእሽተይ ፑቲን ቁጠባ ራሻ ብፍጹም ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ። ምክንያቱ ተን ዝዓበየ ሃገራት ነዳዲ ወይ ጋዝ ናይ ራሻ ተወሳስ ነበራ ጀርመን፣ ኔደርላንድስ፣ ካልኦት ሃገራት ስዊዘርላንድ ዓበይቲ ቁጠባታት ናይ ኤውሮጳ ፈረንሳይ እውን ብኸሊእ ክፋል ጥልያን እዚኣተን እየን ነይረን። እዚ ተኣሊዎ ከሎ ከማን ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ግደፍ እዚአን ክልተ ንኣሽቱ ሃገራት ተኣልየንኦ ኣብ ቁጠቦ ዓብ ነገር ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን ቁጠበአን ንምፅያቅ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑ Lukoil accounts for a third of Hungary's oil imports and 45% of Slovakia. So it's really no surprise that both countries are trying to fix the issue as soon as possible. But this whole issue was brought. እዚ ነዳዲ እዚ ድማ ንሃንጋሪ ሓደ ረብዒ ናታ ነዳዲ ናታ ናይቲ ሃገር ኤነርጂ ናታ ካብዚኣ ትጥቀም ነይራ። ስሎቫኪያ ኸ 45% ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ቀረብ ናይ ነዳዲ ያክለ። ስለዚ ክልተ ሃገራት ክልተ ኣባላት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክጉዳኣ ከለዋ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይኮነ ነቲ ፀገም ክፈትሕ ነቲ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እዩ። ኣብ ኩለን ሃገራት ድማ እንትርፈ ፀገም ክፈጥር ፍታሕ ከምፅ ኣይተረኣየን ኣብ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብ ዝጅምር to light by Hungary's foreign minister on July 16th after he held talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov. Days later, Hungary and እዚ ነዳዲ እዚ እንድሕር ጠጠው ኢሉ ካበየን ክወዛ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዶ ካብ ኣሜሪካን ክገዛ it's a game. This is a very clear game. እዚ ነዳዲ ናይ ራሽያ ጥጦ ምስ በለ ካልእ ምርጫ የብለን ኤውሮጳ ካብ ስትራቴጂክ ፓርትነርናት ናይና ክንገዝእ ክብሉ እዮም። ካብ ኣሜሪካ ትዋጋኻ ክንደይ እዩ 40% ይውስኽ ትዋጋ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ካብ ናይ ራሽያ ብ40% ይኸብር። ካብኡ ስለ ዝበለፀ ኣይኮነትን ምርጫ ስለ ዘይብሎ ኣብ ጎረሮኦም በዛ ጎረሮኦም ሒዛ ኣፅዋራታ ክገዝኡ ከለዉ 100% ወሲኹ ዋጋ ናይ ኣፅዋራታ ገንዘቦም ተሓሊቦም ነታ ኣፅዋር ገዚኦም ንዩክሬን ከም ዝብዎ ትገብሮም ኣላ። ነዳዲ ናቶም ካብታ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ዘሎ 40% ንላዕሊ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ገዚኦም ኢንዳስትሪ ናቶምን ኢኮኖሚ ናቶምን ከም ዝፅይቁ ትገብሮም ኣላ። This is what America is doing to Europe. እዚ ኤውሮጳውያን ግን ወላ ሓንቲ ምርጫ ስለ ዘይብሎም ብጀካ ኣሜሪካ ብጀካ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ራሽያ ክንዕወት ኣይንኽእልና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘሎ እቲ ዓወት ከንታይ ከምፃልካ ቁጠባኻን ሃገርካ ምስዕናኻ እንታይ ከምፃልካ ኣይደኖም ተዓወት እውን ንዓኻ ኣይኮነን እኮ ተምፅኦ እውን እኮ የብልካ ምናልባት ኣብ ተዓወት ዝኣምንሉ ሓደ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ፅንሕ ኢለ ክሪኦ እዚያስካ ጀንስማ Well, the Ukrainian military says it has sunk a Russian submarine during an attack on the port of Sevastopol in Russian-occupied Crimea. Kyiv says it also damaged an advanced air defense system. Ukraine confirmed it attacked the Morozovsk airbase inside Russia, hitting ammunition stored there. Russia's defense ministry said that the area was... So, comes in the Zelena, Saraitna Ukraine, submarine in Russia, comes at Hale. ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ በቲ ሓድሽ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ዝደለኹም ከይድኩም ክትኩሱ ትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ግንባር ወፃኢ ብዝበልዎም መንገዲ ናብ ውሽጢ ካብቲ ድፋዕ ናይ ኩናት ሰጊሮም ናብ ውሽጢ ብምጥቃዕ ኣብቲ ክሪሚያ ዝበሃል ዞባ ብምህራም ሳብማሪናት ናይ ራሽያ ከም ዘቃፀሉ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም። ዳርጋ ዓብዪ ሴሌብሬሽን እዩ ክግበር ቀንዩ ማለት እዩ። እንታይ እዩ እዚ ኸ ዘርእየካ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ሊሚት
escalation ኩነታት ቀደም ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ፅዋር ኩሉ ራሽያ ክንዱ ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ ካብኡ ዝበዝሕ ተዘይኮይኑ ካብኡ ዝሕይል ተዘይኮይኑ ሶ ደይኖም እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ግን ናይ ዓቕሊ ፅበት ተለኻኺብና ምጥፋእ ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዝረአ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ኩሉ ዝፈተኖ ስለ ዝፈሸሎም እቲ እንኮ ክገብሮ ዝኽእል ሕጂ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ብዝያዳ ተዳኽሞ እዩ እቲ ዕላማ ዩክሬን ትስዕር ኣይኮነን ዩክሬን ከምዘይ ትስዕር ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጡ እንታይ ዳ ክገብርሎም ከመይ ጌርና ንራሽያ ነዳኽማ ቅድሚ ዩክሬን ምራኻ ወይ ገለሲ ከመይ ጌርና ንራሽያ ሚሊታሪ ዓቕምናታ ነዳኽሞ ብዝተኻለ መጠን ሓደ ሰብማሪን ኣዝዩ ክቡር ነገር እዩ ሓደ ሰብማሪን ከጥሕሉላ ከለዉ ንራሽያ ዓብ ነገር እዩ ናብ ዓውዲ ኩናት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ንክትሰርሖ ድማ ዓመታት ዝወስድ ዓብ ቴክኖሎጂ ቀሊል ኣይኮነን ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል እውን ኣይኮነን ራሽያ ድማ ነዚ ደሓን ሓንቲ ነገር እያ ኢላ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነን this is a very very major event ሓቂ እንተኮይኑ most probably ኸ ኣጋጢም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ሒዞሞ ዘለዉ ዓብ ኣፅዋራት እዩ ኩሉ ዓይነት ሚሳይላት ሚድ ሬንጅ ሚሳይልስ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣፅዋራት እዩ ዘለዎም ሕጂ ድማ F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት እውን ኣትየን ኣለዎ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ከይደን ተደይገበራ ካብ ኣየር ኣታክ ክገብራ ስለ ዝኽእል ሓፍ ኢለን ካብ ተዓዲ ኣብቲ ዘለዎ ንእሽተይ እናዞራ ፅንሄን ካብኡ ነቲ ሚሳይል ክሰድኦ ይኽእላ ምናልባት ብራዳር ከሽክዕ ወይ ገለመለ እውን ክሕግዝ ዝኽእል ክኸውን እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ኢለ attacked by 55 drones, 36 of which were destroyed. Verified video shows huge explosions at the airfield more than 100 kilometers from the Ukrainian border. This comes as Russian troops have made sustained gains in the eastern Ukrainian region of Donetsk. Ukrainian President Volodymyr Zelensky hailed the operations in an address on Saturday evening. For more, let's... Today, our gratitude goes out to each of our warriors and all those who work in our defense industry for striking Russian airfields, oil refineries and logistics. It's most effective when the consequences of the Russian war are brought back home to Russia and when the enemy has no place of peace in the occupied territories of our country. For more, let's... So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መራሕና ዩክሬን ድማ እዚ እቲ ዝበለፀ እዩ ንራሽያ ከምቲ ንሕና ንህሮሞ ዘለና ኣብቲ ዓዶም ክህረሙ ከለዉ ዝያዳ ንሱ ክስምዖም ዝኽእል ስለዚ ብናቱ ድሌት ተኮይኑ ዋላ ሞስኮ ርእሲ ከተማ ናይ ራሽያ ክሓርም እውን ይደሊ እዩ ኣፍቅዶልና እዩ ዝብል ስለምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ እቲ ምርጫ ናቱ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ግንባር ክዕወተሉ ስለ ዘይክእል ነቲ ዘለካ ፅዋር ጌርካ ገለ ነገር ክትፀያየቕ ክትክዳ ኣለካ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ እንድሕር ከምኡ ገይሩ ግብረ መልሲ እንታይ ክመፅኦም ዝኽእል ካፍሎት እዩ ራሽያ is going to be መሊሳ ረስኒ ዘለዎ መጥቃዕትያ ትገብር ከም ዝኸጋጥም ከሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝገበረቶ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ግን ካብቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ዘሎ ወፃኢ ስጉምቲ ክትገብር እያ ተራእያ እንታይ ምዃኑ ድማ ከርእየኩም እየ Let's go to Christopher Morris, security expert at the University of Portsmouth. Christopher, recent Ukrainian military operations have targeted key Russian assets. Can you explain the significance of these targets and how they fit into Kyiv's broader military strategy? At the moment, I would stress that the Ukrainian strategy is very much to hold the line. These strikes that are taking place are very much in support of that. So what Ukraine has been able to do is, in many ways, truly remarkable. So we're seeing enhanced strikes against key Russian installations, particularly airfields, which is having the effect of effectively pushing back the Russian Air Force. It's putting so much pressure on the front lines at the moment. In addition to this, we're seeing key attacks on oil installations, which is bringing the fight to the Russian economy. And we even have news of a drone. سنتايم تقبرتو ميديا نخدخن سمعي لكم كون زمصالكم زلو بقمت على الكردو سلازدلي انتايم زبلو زخون الراشا زخون نجر يوكرين زقبرتو يتاكلو يشفنوا لا ترديون هوسبيتال ناي راشا تحريما انتايم زبلو نو ابتكو وتحضراو مدبر سلازنبر لك كم اب اسرائيل زقبرو زلو ريخ ملهم اب اسرائيل هوسبيتال تتقاتلوا ريل هوسبيتال تتقاتلوا حمما زلو انتايم زبلو اب تحتي ثلاثه القاعده ثلاثه قبر شبراويان ناي حماس وتحضرا سلازنبر يمزو قدام لهم ثلاثة وتحضرات سلازنبرو ولا حدا فيريفاي كو قبر زغل سبيلا ثلاثة وتحضرات سلازنبرو كل التميتا في هوسبيتال زنبرو ان كولاترال دامج يوم كوينه ويون نتوم صلاتك نحرم كنبل تحرميهم بمبال حلفو اكزاكتلي ذا سيم تو ميديا كمز يسرون عرباو ميديا زي مين ستريم ميديا اسرائيل كله تحصوت ناتو نايت عرباو ميديا اكايدا كله نغير اكسبوز غيراتو فهمتاي اسرائيل كشفنوا لا قبلو كل كريديبيليتي ناتو مريت كم زور ديم غيرما فهمتاي اسرائيل تقبرته اب يوكرين راشيا نزقبرته عسرت سفي اغانين كان من مزرع the same hospital اب يوكرين كر اب اسرائيل اب غزه تحرك لكن شفافي لما يمزح حلفو ايزاربولاني وينيشتي ريبورت غيرهم اب غازيطات خوينا خا مبل 16 بيج اب تحت واي فرق قال غيرهم اسرائيل دبديباني راخبلو قولين بس حاول صحيفنا نخبلو اي صحفكم كيف بحال
በንጻሩ ዩክሬን ራሽያ ዝኾነ ተገይራ ፍሮንት ፔጅ ቀዳማይ ብዝለዓለ ስእሊ ድራማታት ወሲኽካ ኣብ ቅድሚት ትገብሮ ማለት እዩ this is how you play the war ንውግእ ከመይ ጌርካ ተራስኖ ከመይ ጌርካ ነቲ ንስኻ ትገብሮ ገበናት ተዳኽሞ ተጥፎ ኣብ ዝኩሉ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ከላ ጸሎት ይገብሩ ነይሮም መሲልኩም አሁን ተራእዩ እንተሰሚዑ ዘይፍለጥ ግፍዕታት ይፈጽሙ ነይሮም እቲ ሚድያ ናቶም ስለ ዝኾነ ግን ኣይወፅን እዩ ሳሕታ አልጀዚራ የውፅዎ አልጀዚራ ንባዕሎም ኣይወፅዎን እዮም ከምቲ ዝግባእ የውፅዎን እዮም ምክንያቱ ንባዕሎም ካንሰልት ክኾኖም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኩሉ ገበና ዝግበር ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ዕቡጥ እዩ that's why ድማ ሚድያ ዘድልየና ንኣብነሲ ዩቱብ ኣለና ዩቱብ ግን ናቶም እዩ someday they will cancel us ካንስል ገይሮም ክዓፅዎ እዮም ተደይደልዮም ንሕና ማለት ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ትሕዝቶ ሚት ዕፅፍናቱ ምስጢራዊ ነገራት ዘውፅኡ ቻናላት ኣለዉ ንዑ ከማን ከምፅኦ ይክእልኒ ካብቲ ኣብ ዩቱብ ወፅዩ ዘለውን ከነምፃእ ይንኽእል ኢና ንሕና ስለዚ ክሳዕ ክንዱ ስቃት ስለ ዘለና ይኮነ ግን ስቲል ተደይደልዮም ከዓ ካንስል እዩ ስለዚ ቲንግስ ሓደሽቲ ፕላትፎርምስ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝዝረብ ዘሎ ሓደሽቲ ፕላትፎርምስ ክኽፈቱ ክኽእሉሎም ብሪክስ ሃገራት ናቶም ሶሻል ሚድያ ክኽፍቱ ክኽእሉሎም ካምፓኒታት ክገብሩ ክኽእሉሎም ዋላ እውን ንኣብነት ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢሎን ማስክ ለንቀናይ ሓደ ዓብ ክስ ገይሩሉ ንበዓል ዩቱብ ንበዓል ፌስቡክ ንገለለ ስለምንታይ እቶም ኣድቨርታይዘርስ ዝበሃሉ ንዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም ራምብል ዝበሃል ኣሎ ኤክስ ዝበሃል ኣሎ ንኩላቶም ነዚኦም ኣብኦም ኣድቨርታይዝ ኣይገብሩን እዮም ስለዚ ኣብኡ ኮንተንት ክሬት ተገይርካ ረብሓ ከምዘይትረክብ እዮም ዝገብሩካ ስለምንታይ ኣብ ዩቱብ ክትመፅእ ኣለካ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢንስታግራም ክትመፅእ ኣለካ ስለምንታይ እዚኦም ክልተ እዚኦም ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾኑ ገንዘብ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ኩሉ ናብዚ ከም ዝኸውን ስለዚ እቲ ኮንተንት ክሬተር ብዝለዓለ ኣብ ዩቱብ ከም ዝሰርሕ ኣከንዳ ኣብ ኤክስ ሰይም ዕድላት ኣለዎ ግን ኣድቨርታይዘር ስለዘይከፍሉ ኣብኡ ትገብር ናብ ዩቱብ ክሰርሕ ትደሊ I am really waiting the day በዓል ዩቱብ ክራክድ ኮይኖም ኤክስ ድዩ ካልእ ፕላትፎርም ራምብል ድዩ ካልኦት እውን ኩላቶም ማዕረ ዝኾነ ዕድል ክህልዎም and then we don't have to be tied እሱራት ናይ ዩቱብ ክንኮን ኣይደልናን ሓደ ካብቶም ካብ ዩቱብ ንኽእለ ዝደሊ ሰብ እየ እቲ ትሕዝቶ ንህዝብና ንኽሰርፍ ክንገብር እንደሊና ግን ማእሰርቲ ናይ ዩቱብ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደካ ላይክ ኣብዛ ቪድዮ እዚ ሕጂ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ክንደይ ነገር ቆሪፀ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ስለምንታይ ኣብ ቻናል ናተይ ስለዘይሕልፍዎ ከምዚ ነቲ ጋይድላይንስ ናትና ወላ ሓንቲ ጋይድላይንስ ቫዮሌት ኣይገብርኒ ኩሉ እቲ ዘድልዮ ነማላሎም ኢና ግን ስቲል they always hold ነቲ ቪድዮታት ኣብ ግዜኡ ሪሊዝ ከምዘይከውን ሪቪው ክንገብሮ ኣለና ሂማን ሪቪው የድልዮ ይገለገል እናተባሃለ it takes time ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ደንጊኡ ዝመፅእ ቪድዮታት ኣለዉ ነቲ እዋኑ ዝገልፅ ቪድዮ ሰራሕናዮ ኣይሕልፎን እዮም ኤግዛክትሊ እዛ ቪድዮ እዚ ዘሕልፋ ዘለኹ ከይተሓልፉ ትኽእል እያ ምክንያቱ ናቶም ኮንትሮል ኣሎም ኩሉ ሪኳየርመንት ናቶም እናማላና ከለና እንታይ ገብርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ማኖታይዝ ክኾን ኣይክእልኒ ዋላ ውዕድ ንእሽተይ ክትረክቦ ትኽእል ገንዘብ ክትረክቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ባዕልና ክሪኦ ኣለና ገለ ነገር ርኢና ኣለና ይብሉ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ገበሩ ሽዑ ሶሪ ዋላ ሓንቲ ይረኸብና እቲ ቪድዮ ጥዑይ ነይሩ እንታይ እዮም ትገብሩካ ዘለዉ ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ ከይትሰርሕ ምክንያቱ እንተሰሪሕካ ኣይንሕልፎን ኢና ወይ እውን ኣድቨርታይዝመንት ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከምዘይትረክብ ክንገብሮ ኢና እዮም ዝብሉካ ክሰርሕ ከለካ ድማ ንእሽተይ ዋላ እውን ትኹን ካብቲ ቪድዮ ናትካ ኣድስ ኣብ ኩሉ ይገብርሉ እዮም ግን ክገብርዎ ከለዉ ንእሽተይ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሰፖርት ቻናል ባት እንታይ ገብሩ እሶም ነቲ ክትዛረቦ ዘይትደሊ ነገራት ንሶም ንስኻ ክትዛረቦ ዘይትደሊ ነገራት ብሎክ ክገብሩካ እዮም ዝፍትኑ which is ናቶም ፕላትፎርም እዩ ግን ኣይ ሆፕ ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ክረክብ ናው ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሰግር We now shift our focus to a significant meeting in Iran that has the potential to reshape the geopolitical landscape and global security in West Asia. On Monday, senior leaders of Iran and Russia convened in Tehran amidst the backdrop of Iran contemplating its options for retaliatory attacks against Israel. As per reports, Sergei Shoigu, the Secretary of Russia's Security Council, met with Iran's President Masoud Pezeshkian. እንድሕሪ ኣሜሪካ ወይ እውን ኤሮጳ ንዩክሬን ክሳብ ኣንቀራ ኣዕጢዕኩም ንዓና ንምድኻም ትስዕሩ ተለኹም ርኢና ኢና ንክልተ ዓመት ቀፂልና ኣለና ሕጂ ግን ራሽያ ኩሉ እቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ጓንቲ ፀራሪጋ ኣውፅያ ኣላ ኩሉ ነገር ንክትገብር ስለዚ ናብ ኢራን ሓደ ዓብይ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ራሽያ ናይ ቀደም ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝነበረ ሰርጌይ ሾይጊ ዝበሃል ናብ መዘኑ ፕሬዚደንት ናብ መዘኑ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ናይ ኢራን ከምኡ ድማ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ከመይ ኩነታት ከለዉ እዮም ኢራን ንእስራኤል ከተጥቃዕ ትዳለወሉ ዘላ ኩነታት እዩ this is a major event top delegation ናይ ኢራን ናይ ራሽያ ኣብ ኢራን ምኻዱ ጥራይ ዘይኮነሲ ነፈርድ ኣፅዋር ዝሓዘት ፅንሕና ንሪኦ ኢና ክሳዕ ክንደይ እቲ ሪሌሽንስ ይቕፅል ከም ዘሎ and top security officials. The Iranian president allegedly conveyed to Shoigu, an ally of Russian President Vladimir Putin, that Iran desires to strengthen its ties with Moscow, its key strategic partner. Iranian media reported that the country had asked for advanced radars and air defense systems.
تري لهم حدا كابتي أن تكوينات حجز تبعيلو زوهاب زلو استراتيجيك أسيت السبهال عبي ناي رادار سيستم ناي راشا سفع زغنو تدرع ما هم زلو أيزن نجر قال لك عبد زي رادار سيستم بزح ميسايلات اللوا بزح درونات اللوا إيران already ترجم لهم جن أبي عقم زاد لي أنا اير ديفنس سيستم سو أنتي رادار أنتي متأكلو أقدم كان خطفلت زي حجز مالتي سلزي نايكم تكنولوجي كم ذهبتها كم وين ميد رينج ميسايل سيبات خمسة لا يزن جرزلو مع كلا حركات مالت كبيران إسرائيل كحرم زغل كونتيننتال دي كونه مالتي كبيران تبغيش أمريكا كحرم زغل قال زي كونه أبت كبابجن قلت شح كيلومترات كاي زغل ميد رينجز بحالسو كم عينت أسوارات هبات الله يزبال زلو زغا إسرائيل حدقة ريل حدقة يزن إسرائيل كل زيز جبر زلو دما كاب أكايدا ناي أمريكا زبقسيو أمريكا تختلو زلا ناتو قبر ملسي إلى أن رزالنا زيادة سنهيلة تنتنا from Russia as it braces for a possible war with Israel. According to a New York Times report, Iran's request has been accepted and Russia has started the process of delivering this equipment. Iranian state television broadcast footage of Shoigu and Iranian Army Chief Major General Mohammad Bagheri greeting each other and holding one-on-one meetings before joining a larger conference with Russian delegates and Iranian military officials. According to Iran's state media, Shoigu stated that Russia is ready for full cooperation with Iran on regional issues, while General Bagheri described the relationship between their nations as deep, long-term and strategic, which will further expand under Iran's new government. سنتاينا مرزالنا أبي وتدراوي ركبن زمدنان أب كريتيكال جزي أب أزي وتري زل على درجة أب زلو لجزي زكبر زلو ركبنا مرزالنا زي أب ترجم زلو كنتاتنا مرزالنا مهنياتو حنت هاجر نكينات كتعلو خلا أنتهي زقاتم زحات مشارختي كهادمي خاطري سلمتاي نتا مسؤوم تواجع زل هاجر مسأون زمدنهم كبلاشو سلزي دليو أكم زكونتات إيكاي خاطر ويون تمي خاطب إيكاي تحوسني خا بينات كلتك بأسوغلو دغات قبر أفكا خاطر سلمتاي وجنات كاي حسكا يوم كلتي وجنات نات كون فلا إسرائيل زبال هاجر كون كلو أمس أمريكا قرب شركنا سلزلو مس إيران زل كازم دناك تحبي خاطر فتنا بتجزيتي من كحبي دلين دلو ترى هذا كونسي بوقعي توب ديليجيشن نات سديد زلو إزاي جي مسي زلو شويجي سرجي شويجي قرب عركيني بوتين سو قرب عركي حلف ترى هذا كونس هذا كابتن أموناتن قرب عركنا بوتين مخانزين قرالي بوتين مسو بزوج زي مرابا ميديا بزوج زي زمسو مسو بحدا كامبي كبر قال من عروقيو ترجم لهم سلازي نزك سدد كله بوتين already زعمنا سب مخان فليتونيو حلافي ناي سكيورت حلافي دي غير ودلو لعليو جن زعمنا سب قرب سب مخان سو انتي مالتيو راشا مي إيران كتحجز مخانا بزو channel قد مخندي يون نوح تزاربه ما يبقى معمل سلمتاي راشا أبغز الشجرة دوز بلد لا إيران سلازقون there are only few countries in Russia a military حجز جبرالا التي درونات شاهد دروناتنا إيران أبتعدوا كنات فلا إسرائيل كلتن راشا إسرائيل كلتن ورح يشدش شو عاد شو منت راشا ببزح تسعروا لزنا براتن ترموا لزنا براتن مغنياتو أبحث يرجزيه ملو أوروبا أمريكا نيوكرين sophisticated أسوار مسحبة راشا كندو مدلا بين برا انتهي لهم يوم أتيم فلو يسرحيد special operation يلوم يوم نبي يوكرين أتيم عودوا كنات خبري لما يكونون ملقت كم محلال في لهم يوم أتيم نير عاسي أتك جبروز وقول انتهي مخانم هذا ملقت كم محلال في لهم يوكرين جن أربعة حمشة عم تداليهم نشمنت عم تداليهم لوزنا بريم ما حتى أسوار sophisticated أسوار هزوم سلسلة أنهم برتعزوا خنا متكعتيهم جرونهم جن راشا they survived it reorganized كوينهم أسواراتهم حديثهم إندسترياتهم remobilized جرام ماتيهم لما نتي زلا عليه إسرائيل سلسلة ورح شدشته استحسبه نراشا تبوق يتنا خندر عماينا تبايلو ما عاد فقران ما عاد عوتان تجبروا له counter offensive بزي كم نجار كم استرف نزك النخون ما إيران عباس تواتسو ينيروا بزي فلا يدرونات ناتا نراشا أبتع عودتي قدمي سلزين برد ندرونات نراشا ناي إيران عباي أستواتسو نيرو كمدماتي artillery shells وتي مدافع معناته بزحنا يت مدافع زليكا كم نسمين كوريا that's why Putin personally مزين كلتين هجرازو لو commitment نا military ناي سمين كوريا انتايلوا كم ناي نيتو عين زمدنا لنا زخونا سمين كوريا زتنكف أنا هنا وهن اللي ينالوا ني إيران لما تمسس علينا رزالنا at the critical ناي وجزء مرحنا تسديدو أجد أسي استراتيجيكاوي أسوارات نوع أمزد اليوم يهبا مالو زيت رايقنا يكون ولا نابتني كل الروات وعندنا قديم نخمة سوق حق جزامي سلمتاي توم حدا ميليتري مسدو قبل زغلو إيران سمين كوريا المخانو سلت فلت خلت يوم زد اليوم حق سكوب مخانو مخانيات عالمنا نابناي
وجي ويون ناي قلصمكا ريخا ربحتات كاسي بدبلوماسي يكونس بقلصمكا توحسلو غزينا بصحنا زلنا. And now let's get back to ኤርትራን እንታይ ነይራ ዝሓለፈ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናታ ናብ ኢራን ሰዲዳ ነይራ። This is a very strategic move ኢለኩም ነይረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ሎሚ ሕበበ ዝበሃል ግዜ ወዲዩ መድረኹ ተወዲዩ ሎሚ ብወቅዒ ረብሓታትካ ንቕልፅምካ ክሕይለልካ ዝኽእል ሓይሊ ምሱ ምውጋን ግዜኡ እዩ። It's very important. That's why ኢራን ብወቅዒ ከተዕጥቕ ትኽእል ሃገር እያ። ኣበይ ንሪኦ ኣለና ሑቲ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ዘሎ ረይዎ ሑቲ በይኑ نناي سعودية نناي إمارات نناي عمان كلاتهم كويت بحرين كلاتهم تأكيدهم قبطي بمولهم ناي فرنسا ناي أمريكا ناي أوروبا ناي كلاتهم أسوارات تدعيمهم نشدش عمد كابتشن أسر تربعدن كسا كابتشن أسران نشدش عمد ديقال تواجيهم نحطك سعر ويكالو نتا يمن نمكوت صار فحفحي لهم دماء أمونهم سلادي سمعوا أمونغو إمارات سعودية نزلوا بأسي أو زجمري كل جيرب حوتي نتا دعبي كفالنا يمن حجمالو سترايقنا يكون نايمن حجزي نيرو نا إيران حجزي نيرو نا إيران حجز كسح كندي حيال مخانو كتفلتو زحوت له من ذيك بحري عمبره غيروا زخونه مركب نا أمريكان أوروبان كم زي حلف غير وزلو نايمن أسواري نا إيران أسواري سلازي إيران is military might نا military حيال هجري سلازي إيرترا مس إيران بخل نجر كا حد عينت أكايدا يزلون كلتين بأمريكا استسألان زجرا زلوانه سلازي أب حدا كامب زلوان كلتين سفع جرا وريوانالو كلتين أبغى دايناي فلسطين تمساسالي مرجعي زلو إيرترا لإسرائيل تقبل زلا كاب كده ما يدقفون يميرهم سلدي يزارو ولا كاب كده ما يدقفون يميرهم بس إسرائيل أب حدا بيج كونه ما يفلتون يمانات إسرائيل أمريكا لأنه كل إسرائيل بس إثيوبيا خوينا بزحوا زي درجة تعتق زنا برد حاجة سلزقنا نبل بالز بهال إسرائيل تعتق نيرة سلزي إسرائيل is always with Ethiopia بس سلزقنا إيرترا أمريكان إسرائيل كان أنصار سلزقنا مس إيران الله ينكت قبر كلا مس راشا الله ينكت زمدنا حت قبر كلا مس كمون تشاينا يعني تشاينا راشان قد مس إيراني زقد سنة إيرترا سلمتاي عفيتنا حوتي زلو حوتي sophisticated ballistic missile ساعات تغزلو سلزي حوتي كهرمنا ده كونسي مس حوتي تمسس المرقد سلزي لنا إيرترا بقطع أسوار كاب إيران كتكزت تخليها سلزي إذا تزبلت أقد دعسنا زلو يا أبز حجين زلنا يا مدرخ ስለዚ ስጉምቲ ዝወሰድዎ ወላ እውን ሕጂ እቲ ቤዝ ናይ ኤርትራ ናይ መን ቤዝ ክትኮን ትኽእል ገለን ዝብል ኢራን ልክዕ ቻይና ራሽያ ኢራን ክኾኑ ከለዉ እዞም ብሎክ እዚኦም ነቶም ምዕራባዊ ዓለም መሊሱ ስግኣት ክፈጥረሎም እዩ and then we will see movement እቲ ምንቅስቃሳት ናይቲ ዞባ እቲ ንኤርትራ ድማ ውሕስነት ይክባዝ ዝኽእል ምክንያቱ the last thing you want ቀንዲ ዘየድልየካ እንታይ ኩሎም ከባቢኻ ምስ ኣንፃርካ ክውግኑ ከለዉ ቀደም ኢትዮጵያ ምስ መን ነይራ ምስ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ሱዳን نسمح زمانيرو سوماليا مسوميا أبيدوميا جبتي مسوميا إيرترا تنتيلا سعودية مسمع ربع عالمية إيرترا تنتيلا زيد ما إيرترا سيوانيرو لو مجن اتكابابيا بمولو كابتن ايجر سودان عبنت أبزوانزي مسراشا بزح زمدنا ايجر بركم زلو نرلنا تمساسالي إثيوبيا بعلو مسراشا زلو زمدنا راشان تشاينانسي أبي إثيوبيا عبر بحي زلو ولا أمريكا وانتلو سلازي اتكابابتي كلها سعود عرب كاب أمريكا ناب تشاينا ناب راشان قصو موفق جبريد فتن زلو سلازي إيرترا مستعب كباب زلو استراتيجيكوين حيلتات وجننا زلو مسؤمية توجز زلا نبين هون دسيت كوينات خيدي الله سلازي زيد ماتي من قصاصنا استراتيجي أقدر سنتالو نبلو زلنا. Russia has strengthened its ties with Iran since the onset of its war with Ukraine and is reportedly preparing to sign a wide-ranging cooperation agreement with them. As per reports earlier this year, Iran provided Russia with a large number of surface-to-surface ballistic missiles. In Washington, State Department spokesperson Matthew Miller addressed Shoigu's talks in Tehran, expressing skepticism about Russia playing a constructive role in easing tensions in West Asia. Miller mentioned that Washington had been sending messages through diplomatic channels urging countries to advise Iran against escalation in West Asia. أمريكا سناي بحق زي حفر مخانم بزي خابك أطفال تي ناي أمريكا وهبك على مالتيو سبوكس بيرسون تايز بنزلو إسرائيل كدبدب كلا كتحرم كلا نايز عربنيو تاي بلالو هذا سب نحد هاجر ويون هذا سب متيو نعها قص كات في عقد فكه تاي جنب الأمريكا تايتبل نتيجة في كونت نتزارب تتزف زلو قبل ما سنغيب أتنقوه زيد ما تنزبنا زقت صلت له أب هاجرنا بيرترا سنبرا زلنا نايزي إثيوبيا دليتا تقبر تكس عقلة تقبر نيرترا تساقيا بحلف إسرع عمد يزلوك من هيك ما يكون كذب لك بحلف إسرع عمد أمريكا إيرترا كفيلا كل عينة بروفوكيشن صاب لإيرترا تقبر
أمريكا تزاربني إيرترا نيشتي كتحسب كلا وينيشتي تجيراجي كل هيدلاينز إيرترا تورلا خمس جبرالا خمس جبرالا التنساتهم زدقفوا نهي تجري حيلي نبي إيرترا روكيتات كسدت كله نخونه نيلو إيرترا جبرا ما تخد جبر كلا جنا يفكراني إسرائيل جن everything زارب خلوا تيلو إسرائيل has a right to defend itself every time hospital دي قاصينا جنا دي أجرا زخونة تجيرا إسرائيل مثلا لو نفسها تكلها قالوا تجرت كمثال بلن ني إيران أبوش عدا ما تيخان تهرينكا إيران جبرا ما تخد مثال بلا international law مثلا لو إيران يزل international law معناته حنت هجر تتقيع جبرا ما تكتب مثلا لو كتتقعي دي بالأمر أنت تتقيع مثلا إسرائيل ني إيران كتهرما مثال بلا جد زتحرمت هجر جبرا ما تسنختب مثلا لو لذي إيران international law أخبيرها ما تقع تجبر تقينا جبرا ما تخد تقينا أمريكان إسرائيل جن حقت حسنين غيرو نوت كونتات لذي زبل زلو إيران أتون قوة جبرا ما تسكيتب معناته إسرائيل تم قبلوا سلا زي كله لك كم زين إسرائيل سلا زي كله نعم دبلو نخالو تهجرات كجسسو نقالو تهجرات كفرارو هي countries to advise Iran against escalation in West Asia. Despite Russia's economic and cultural ties to Israel, policy analysts said that Russia cannot afford to deny Iran's request due to its reliance on Iranian drones in Ukraine. Iranian state media reported that Pezeshkian emphasized Russia's support for Iran during difficult times, highlighting their shared goal of promoting a multipolar world for greater global security and peace. Russia has condemned the killing of Hamas leader Ismail Haniyeh and called for restraint to prevent a wider regional war in the Middle East. Iran, on the other hand, has vowed to punish Israel. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has ordered a direct strike on Israel, although Israel is yet to claim responsibility for the assassination. Khamenei's order came just hours after Haniyeh was killed in an explosion at a guest house in Tehran. While visiting سنتين نرزلنا تكونتات أمون جزين كخجرات تي إيران تتكمل زلادما جزية تبلع الله تجزية مبلع خا استراتيجي سلامتاي every time جزية تبلع كلا إسرائيل لوس تكبر سلزلا إسرائيل investment أفكار الدنيا بزوان كجبارة كلمة معناته إيران كتتكع مخانة سلتفلت كل business trips tourism قال everything in economic sector نا إسرائيل كم زي سريها تكبر زلا سلامتاي ما أس كتتكع إيران سلتفلت كتتكع مخانة تفلت له ما أس كتتكع جناية تفلتنا حسب ما حدث عليها هرين كيسها قبل ما تسكب كم مخانة تفلت الله ما أس كم زجبر جن أبي كم زجبر جناية تفلتنا تاخذ كون هو تكمل الجهود تحز كله من بس قاسات بزوج زي إسرائيل وين أبتنا تم تحت فريز ولا أبتات كون له ما ساعد كنيك متقعد كون جناية فلتني ስለዚህ ህይወት ተኸት ገብራ ይትኽልኛ ጅሆት ተሓስ ህይወት ኩሉ ዝርገት ያጥዎ ኣማ ኣስዮም ከጥቆ ሓደ ማይ ትፈልጥና ስለዚ ኣከሙ ዓይነት ኩነታት እዮም ኢትዮጵያ ዘለው እዚ ድማ እቲ ዘገርም ኩነታት ናይ ዓለምና and it's really interesting time ንሪዮ ዘለና ምዕባለታት ንሰምዖ ዘለና ምዕባለታት ናይ ብሓቂ ዘገርምን ንኽትገልፆ እውን ኣሸጋሪ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከም ዝናበለ ከሎ ኩሉ ነገር ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣስተውዒልካ ምኻድ ብጥንቃቐ ምርኣዩን ብጥንቃቐ ምዕዛቡን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ Iran for the new president's inauguration last week. As per reports, American and Israeli officials anticipate a coordinated attack on Israel by Iran and its regional allies known as the Axis of Resistance, which includes Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. According to a report So أمودتا كبزرية زلنا تي عالمنا زجبر زلو وتري وخن حيلي بفلايتهم سوبر باورز روسيا تشاينا USA زخدو زلو ما قدي أمانجون زلو متفنان أبو كنا تدي تغيروا نتناقش هجرات شبوي خنقراكم معناته هجرات أفريقيا ناس نتنزل خباب سنك خمسيو أمانجو حبرة سوفيتن أمانجو أمريكان زنبرة فللي نتجاب تتكلم نتحدث من قصنات كم استحدث غير نسخ استحدث غينكا حاجة زاد بمركبي تنات من أفريقيا بغلط في كجاتم زخالة حيالات سلوز نبرتهم تقالة زي كونه تعدلات فتروني زبال تونكو بقلت صمنا نويح عمتها تقالة سنات نزر خبنا هير ترى حبر السوفيت حجزوا ولا أمريكا حجزوا تعالوا بزجبر الطباب استعوته نسي تخالوا كله بخمسة عينت أجابي تعويته زي هير ترى ما بزوان زي تي دبلوماسي ناتهم نويح تمكروس لزجبروا له بتصبغ زعوت وزلون زخدوا وزلون مخالم لنا أنا يهوب نبصبغ زجر كخيت علمنا دم سلام الرجعات نختركب تسفى نجبر نلومي أرستي أبز خديه بليز لايك جبرو سبورت جبرو كومنت جرفو شير جبرو أنا تشانل دم أدق في النابلكو كم وترو أقداسيت لبوا كقد فلكم زي عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حطوك حجز منتال مجمريا أب حنت سرح أب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغ السنة يكونن انت هيدا مجمريا نت تكنولوجي زحم ببلو زلا حدش سيكترز أبو ينفسخ نقبر لنا بمنقد ستوك ماركت
كمون نبعل كريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنت أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نتي تكنولوجي كي واحد أنا خلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت لنا إذا تماهيري كنحجزي كونس كنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دما لنا آتيكم رايوو حقساكم دما يخليو Thank you.